Kapitan Enteng. Angkal, umay ka di tao, itada ipakitakan ka. Ay, anya day ta? Oh, kita ni tata ba dong aw? Magmagnaaw. Ay, lumabas dito ayan ta. Madlaw ngawan ti makukwarta na. Apay mo't anak ko nam day ta? Rumrumar ti bulsa ti pantalon na aw. Ay, wait! Nabangga pa sa mutin mula na natang. Bumot ipadlaw akat katawaan ta. Si lang nga rodan ti nagkatawa iti nakapigpig sa. Uray la ti malyaw ni tata ba daw? Nangagnan sa gagpaysaw. Uy, kasi mate. Awan makukwarta na. Pasensyakan ka ba dong tanay? Nagaduti customer ko kit saan ka anaasikaso adagos. Anyayat gatangam. Ay, kwa, maray. Ikaman ti merienda dagiti tattao dito tirsinam? Amin da. Ay, amangan nusan mo nga amo tagbilang. Aduda. Adu kami, tatabatong. Ay, ikamamin nida. Ay, mabitlaan ka ba daw? Umasidag ka, tadala ang ibagakang ka. Anya day, tama re. Ada kwarta maya. Anya day ta klase ti saludsot? Narigat mo't ano pa merienda ang amin ida. Nuawang magayang pagbayad mo. Ada kwartak mare. Ado! Apay ko lang, awa. Kat, rumrumwar mga minday tabul sa ti pantalom mo. Anya't pagkit-kita ang kanya, kawan kwarta na. Mabit lang! Agsarsarita kami pailaan ka ni Kabadong. Awanan ti ado atungtungan, mare. Ikam idan iti meriendada. Kasta Suray man manutikas ka ni Tata Badong. Basta agpameriendo. Mana! Ibagayaw no niya ti kayat yaw. Ay, uray da kami mag-ag. Nirinda kami. Uray may kami lang makichismis dito. Ay amin kayaw. Lakay, bakit, ubing, single, bak, naasawan. Sige, agorder kayo latan. Ay, sus. Anyan ti mapaspasamak di tatirsenan ni Maricuana. Apay, nanabanang. Ay, kitaam ngamin Nagaduti tao Adan samot ar-aribungbungan da ijay. Ngagpaysaw. Mapan mo man kitaan. Taibagam to kanyak no anya da ijay. Nung ay pagsayaatan. Ay, kat, mayat isungarod ang mapan mo kitaan. Sige, inak nga rod kitaan. Kayat mo pa'y. Nagmayat ti libre a merienda. Kayat mo pa'y kunak. Mabalin pa'y ti aghirait. Ay katuan Uray mamin 5. Uray mamin sa nga pulo. Nagadumot ti kwartam, tataba daw. Apay, asinaw ti mangibagbaga nga awan kwartak, Da kapitan, kan chip kwarog. Ha? Apay nga ibagbaga na ti kasta? Ti kwartak ita, saan amabilang iti kinaaduna? Uy, talaga nga aduno kasta. Ay adu, Kayat ko nga rod akisayan, iso anag pamerienda, Kasta ka day. Sige man nga rod. Taghiritak pa iti merienda. Kagawad ko anang. Apay, naibus mo tay meriendam. Adupay, ang kunamot ni Tata Badong. Mabalin pa'y ti aghirit. Uray mamin sa nga pulo. Pudno aya nga imbagam day ta Kabadong. Wen maray, ikaman pa'y tapno mapnag kan mapsaw. Ay sos, ay gayam. Ay, nalipatak matan. Nga imbaunak ni Nana Banang. Nga umay ko kitaan. No apay nga adu ti tao dito itirsena ni kagawad ko anang. Jak matan nakasublay. Ay, ibagam kiitikan ko na. Nga umay mat agmerienda. Agpapamerienda ka no ni Pari Badong iti libre ijay tersena ni Maricuanag. Mamati ka. Ada ya kwarta na.
Kasta nga rod ti bagbagada. Ado ka no, ti pinamerienda na itay. Patpatsun. Ado nga men, ti tao iti tersena ni Marikwanang. Ay na, agpalangguan mananday dya kumpare. Kat, nungay pud na. Ay, jak mamati. No, daman kwarta na. Amangan, no inutang na. Badong, umay ka manganan Nakaluto account. Ay. Problemado aktuyang. Nagdagseng ti parikot ko. Umay ka pa'y mangan. Samon to panunutan day ta parikot ma. Pampanunutak nga raw. Tanay, di mo't lang maibusan ti kwarta. Day takit nga may nuado unay ti kwarta. Adaw ti pinameriendak. Ang adulatamot ti kwarta, kaslasan na makmagsayan. Di na kun ikikan, tauray siya kat na akon nga gigigam iti kwarta. Amangan paikit din no agpagad ti biyag ka, gapu iti dayta kwarta. Ay. Parikot pa'y, no kasanok abusbusin day ti kwarta. Di maibagak ba daw, kasaritam ni Kapitan. Damagam no anya ti kasapulan da dito barangay. Ha? Ay, winan niya! Nasaysaya at matlaang no tumulong ka kadagiti ka barangayam ba daw? Sumungat nila kay Bangkrap. Asino ala kay Bangkrap, Chip? Day tama now. Ni Tata Badong? Rum-rumwar ti bulsa na. Ipadlaw na nga awang kwarta na. Ay, Chip. Di mo awagan ni Tata Badong itila kay Bangkrap. Taado ti kwarta na. Anya nga do ti kwarta nang ibagbagamay. Kat no nagado kami api na merienda na. Ha? Oh, jak mamatay. Naguray ka. Talapdak nga umunag iti barangay haul. Nay, apay nga, Chip? Sana kaya't akasaritan ni uncle ko ti awang kwarta na. Anya? Naimbagngal daw mo, kwaraw. Amok no sa dino ti papanam. Dito unag ti barangay hall. Kasaritak ni Pare Inteng. Sana mabalin na sumrag ka dita. Na, papayasan? Kita hamot ada kita sakam. Ay, nalipatak mo't gaya man tinagchinilas. Saka-saka ak mo't gaya man nga imay. Marugitan ti tiles ti barangay haul. Ay kat agpigadak Pisang pa'y deta t-shirt mo. Ayan ti pisang na. Day tama na. Agsumbangir akilikilim. Apay ajak mo't tinadnadlaw. Kanday tabul sa ti pantalon mo. Ay, Jaske. Pagbangbangkag ko dito pantalon ko kahit. Pisang. Masapol aya anapintas ti pagbadaw nga umay dito barangay haul. Jay disintimot Nalipatak lang tinagsukat. Ngam disintiak mo tataaw. Iso apastrakan na kaon. Sige tada na patag nga ibagakin ni Pare Inteng. Para kada tayo amin dito. Saan nga ruta mabalain? Kahit kasano nga yung nga ruta ramidag tap na makastraka. Ingka pa agpalas iti sana pisang-pisang. Kaya nagsapato sak. Ay katuan mata. Sige nga rutin. Agsubli akto no madamdama. Tsak pinastrak ni Tata Badong ang kail. Apay, kahit nasumrek dito yung barangay hall. Unang kail, agpilit pa yung Mga nun nakainom pa. Saan matkitday? Iso na lang, tasan nasayati lang na. Awan pa'y chinilas na. Ay, punay ba't daytan? Nakalaslas di pantalon na, akas lakagap-gapunay di bangkag. Ay, imbagta mo tayo inararabid mo kwa raw. Ay, iwan mo ta. Jak liplipatan timbilin mo kanyak. Ano sana nagdigaws? Sana mabalin na sumrak dito'y barangay haul. Nasayat. Tasan mo analipatan dito. Apay nga saan da ka pinastrak iti barangay hall ka ba daw? Sa anak kanaw, anak achinilas. Sa anak adisinti akitaan. Agasum dito, rasunda. Anya nga mintaramidam ijayaya. Kasarita kumaan ni Pare Inteng. Takayat ko ti tumulong diti barangay tayaw. Ha? Tumulong ka? Ay katuan maray. Kayat kaw agastusan ti kwartak. Dagitay adda ka is-iskan na abanag. Nay,
Maya mo day tapanggap mo Wen tumulong ak kadagiti tattaaw. Nagsayang matan. Talaga sayang, Maray. Kasano nga ita? Sa balilangan at tattao ti tulungak, Maray. Mapanak laangan tumulong iti sa bali a lugar. Kapitan, nakaladladingit dahito ibagakan ka. Amok analadingit. Tanaladingit dahito panagruprupam. Uwan, Kapitan. Agrik-reklamo dagiti tattao di tadaya. Itapay nga agreklamo da. Awan kano danom da. Di makaamudan. Kastamot laang ti reklamo dagiti tagalaod. Danom matlaang? Uwan, Kapitan. Agpapada da kadagiti taga-abagatan kan amyanan. Danom latta ti parikot da. Kasano nga ron daytan? Tulungan tayo idan Kapitan. Ay nga ti maitulong tayo. Kurt, bye-bye tayo latta idan? Makamudamutin ang mga ipamuspusan Uray da kami ijay purok may. Problema mi matlaang ti danaw. Apay dagiti nakapila at timba di tarwar. Kaya ta sa wenday ta, inteng. Awanan ti danom arumwar, iti gripo tayo. Awan? Nagado idi? Awan nga rudan. Amo mat anabayagan a problema ti barangay tayo ti danom. Ay, nasaya at ba't? Awan tanong, tapno din akong pilitan nga agdigaws. Anya! Ako rin ka. Kasano nga'y makaluto ka? Katwan, kan kasanungay ti inumam adanaw. Kunak no dagiti laka barangay ang tag problema. Uray gayam data. Aglimangak dito likodan ti waiting side. Waraw! Ha? Ay, nanatuyang. Day, apay ngay, kaslag lemang kamay. Ha? Asinaw, tilam-lemangam. Nyanggal kao. Ay abanak man na sumakdaw. Nagrigat ti agsak daw. Tanagadayo ti pagsakduan. Apay ngamin amasapol nga ibaon na kaasumak daw. Kat adamat gripo da. Ha? Ay, awan ti danom iti gripaw. Kastamo lang ti problema dagiti daduma akakalugaran. Ay, wan nga raw. Araw! Ayan ba? Berberukan na kang agpaisaw ni Kapitan. Di mo ibagbagang adak dito inana. Ay, makabanog ti agsak daw. Nakitam ni Kwarog, Maray. Pagsakdom ka day, Kapitan, iso ang nakaigam ka itiduan nagdadakkel atimba. Kuma! Sumuro ti angkit ko no agsakduak Kayat ni badung ko ti tumulong dito'y barangay. Engem di mo mat kayat. Anya asaan mo't asasawa, Maray? Napan ka no dita barangay haul idin na minsan. Ngem, sa inyo mat apinastrek tawan chinilas na. No pinastrek yu kuma, nagtungtong kayo may naig iti problema ti barangay. Agora ka, adama itulong na? Ay na, Kapitan, saan apanagpalastaw? Ngem adaw ti kwarta ni badung ko ita. Agasam di naglakwan na itinateng nangay. Ha? Ay, ayan nga ni pare badung ita. Ay, kat napanan ay di sa bali a lugar. Ay di laengan at tumulong. Nagnanata ka makamag. Napatulungan natin taga sa bali a lugar. Saan kat adito'y ayan tayang. Hey, pare, agure ka, urayan na ka. Apay pare, kasta unay ti alalmaw. Ay, pare, kamakaman ka. Apay pare. Jay, tulong akayat mo nga. Ipaay dito'y barangay tayo. Ay na. Di mo mat kayat. So amapanak laeng iti sa bali a lugar at tumulong. Anya, saan na kayat? Katno kayat ko? Intan iti barangay hall ta agsarita ta. Ay, saanay. Kababain ti sumrek iti barangay hall. Ta saanak adisinti at tao, pare. Sino ako mangay? Agbangbang kagaklaeng mo't, pare. Ang dami mong pera. Ha? Ay, katado, problema nga ron no pangigastosa. Ha? Ay, tumulong kan adito'y barangay, pare. Ala, umay kan.
Mayat ata kada puro kada bukod na pagsakduan. Ay katwin amare, saan tayon a problema ti danom? Naimbag ata da ni kabado nga tumulong kada tayo. Wen nga road, ay no awan, ay jaklamon no anya ti mapasamak kada tayo, nga awan danom na. Water is life, mare. Importante ti danom. Ay katwin Ne, rumwar samat damari to yang kan pari badong. Ay, wan. Papanandang ata. Marituyang! Papanan nyo ka ni pari badong! Ay na, mapang kami mo't update kukumaray! Ay na, imbagman! Sana all! Ay na, marikwanang. Imapal kamanan. Hanggang kaslasan mo't ngagpada ti chinilas ni Tata Badaw. Awan sa mo ti makukwartanan. Di mo man katawaan ni Pari Badong. Taure kastana. Ado ti kwartana dayta. Kad man nagtulong iti pada na ataaw. Ha? Ay, wanan niya. Di nalakayat nga ipadlaw nga ado ti kwartana. Silent millionaire dayta kwaraw. Isuasan ang maibasar ti nga ti kinaadat kwartana. Ha? Kasta ni Pari Badong. Ure banking ti chinilas na. Silent millionaire gaya. Ay na, kwarog! Pudno ti ko na ni Kapitan. Asaan ang maibasar iti langam ti kinaado ti kwarta? Ala sige! Diton tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paklay. Sound effects Jofer Anas Basit. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan.